ñande goo malaikaɓe ɗiɗo tawno jiyangel Allah no yetta Allah subhanahu wa ta'ala mantam. Malaikaɓe si tawima e jantagol inde Allah ko konngol kala ngol woluɗa no woodi baraji maggol ko ɗum malaikaɓe kalkilta ɓe winda. ɓe tawi mo woola goɗɗum ɓe fuɗɗi windude baraji konngol gotol ɓe windi haa ɓe ronki oya noon ala fankude no jokki tun ɓe ronko huɓindade konngol makko gotol e ɗin baraji ɗum ɓe windi haa ɓe daaridiri enne neeɓi windude baraji kono ɗum ɗo kadi ko goɗɗum goni hande fuɗɗiɗe yiide konngol yaltinowol baraji sifa ɗum ɗo ko nde wotere on ɓe woni windude baraji mum ɓe ronku andude no foti oya no jokki fanka ɓe daaridiri ɓe inni ko honno gerreten ɗum hewata windude ɗum ɗo ɓe inni winden mbiro haka wawɗen ɗon ɓe windi mbiro haka ɓe wawi ɗon haka ɓe wawi ɗon tawi oya fuɗɗaki toon ɓe inni kamɓe malaika ɓen ɗiɗo ɓe tawoyi Allah ɓe inni Allah hande men tawi jiyaɗo maɗa hino mante min windi baraji ɗum min windi ha min ronki nde wotere konngol ngol o wooli ngol min andani no foti yo Allah min accu noon mo jokki Allah daali ko honɗum nanɗon himo wi'a malaika ɓe wooli Allah wi ɗum ko nanɗon himo wi'a ɗon mo wata windude baraji ɗum winde inde makko nden windon ko tawɗon himo wi'a kon accon ɗo yahu ko noon ɗon o wata andude ɗum no foti tawi ɓe taw himo manta Allah himo wi'a ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik onno ɓe tawi mo wi'a ya rab lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik ɗum ɓe tawi mo wi'a ya rab ko ayyo jooma lakal hamdu yettore nde wonanima kama yambaki wano ɗum feppodiri noon wano ɗum haaniri noon li jalali mawnugol wajhika yeeso maɗa wa azimi e mawnugol sultanika doole maɗa e laamu maɗa eyno ko wi ko jooma yettore wonanima yettore feppodirde e mawnugol yeeso maɗa ko kanko andi yeeso makko ngon ko ha hontongo mawni kanko Allah andi ɗum ɓe wi kam wiwɗo on o wi kanko anda ɗum kono hara koko yettore anden hara nde feppodira e mawnugol yeeso maɗa yettore nde mi wonma yettude nde yiye jooma hara nde ɗo kadi feppodiray e mawnugol laamu maɗa doole sifano sellin noon e hadisul qudusi kanel astata maaki Allahu lan ɗon wi ko hayyo ɓiɗɗo adama ko hayyo ɓiɗɗo adama wata a maapo wata aanu fi arsike fannintama ngaluuji arsikeji an ɗin hino lutti wata aanu fi arsike jereji makko ɗin nemaji ende e jawle makko ɗen si tawi dendanangal ɓiɓɓe adama ɓen fof jinna maɓɓe e yimɓe maɓɓe julɓe maɓɓe e feraɓe maɓɓe fof muɗum moɓodiri ka taguɗo on mo kala landike taguɗo on ko faala kon taguɗo on jonni ɗum ha wi'i yoni ɗum ɗon wawata ɗuytude e ko o jogii kon o mari ko okkete kon si wana si goɗɗo ari e baharu océan atlantique on e misal o addora meselal o cukka océan atlantique on baharo o ɓanta beru
ko mesalal ngal ƴetti e baharu on kon haray ko ɓeru ɗum ɗuyti e ko jogii ko oɗo wi'ete Allah no daali ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baaq ko jogiɗon kon lannayi kono kanko bajjo seniiɗo o ko o jogii kon lannata kanko ko o jogii kon lannata ko oɗo ɗaɓɓirte annabi Shu'aib Allah subhanahu wa ta'ala o ndaari ko Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e makko ko Allah moƴƴi e makko ko kanko Shu'aib fesi o fesi duuɓi annabajo Allah on ngo yoraali gonɗi fesugol yurnu Allah moƴƴi e makko kon Allah wi'oymo Shu'aib ayo Shu'aib ko honɗum wullata Shu'aib fanku Shu'aib accu wullugol a wulli duuɓi ko honɗum wullata wulli Allah wi ko ayo Shu'aib si tawi ko wonɗa wullirde ko kulol lette an ɗen ko hulugol lette an ɗen yiite an jahannama ngen ko ɗum huluɗa ko min jeyi yiite ngen mi harmini ngen yiite lette an ɗen e ɓanndu maɗum Shu'aib fanku wulli noon ha juutoyi Allah wiyamo Shu'aib ko honɗum wullata Shu'aib kodi fanku si tawi ko wonɗa wullirde ko faale aljannaji an ɗin ko ɗum wonɗa wullirde ko min jeehi aljannaji ɗin mi fodima a natoy e aljanna fanko Shu'aib wulli noon on say Allah wimo Shu'aib ko honɗum wullata o wi Allah ko mi woni wullude ko nden moƴƴere ma nde ala ha ɗuɗɗude nde ala jemma nde ala ñalorma nde ala ndungu nde ala ceeɗu hiɗa adda ɗum tun Allah ko ɗum woni wullude yo Allah oɗo wi'ete Allah mo ɗaɓɓiri e yettugol mo ko ɗum o ɗaɓɓiri piiji ɗiɗi o holli en si ɗi woni goonga ka wonki men ka ɓerɗe men sengo makko o jonni en garanti o lettata en no dali fa mada yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum nane Qur'an nane ko tagoɗo wi ko fa mada yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum Allah daali ko honɗum o dañi haaju ko honɗum o dañi haaju en ko on ko honɗum o dañi haaju kanko Allah e lettugol en ko honɗum o dañi haaju e lettugol en si tawi en yettimo en gonɗinimo no lettirta en ko kontor honɗum woni hakkunde men e Allah ha o letta en kafu mananku en ƴamidu nokku ngotum en kafu teren honɗum kanko bappa goɗɗo e men ɗum o hatton jinna e me'en o hatton jinna e hay hunde jente Qur'an subhanahu huwal ghani subhanahu senade wodanimo o yawti ko wonki faalete o yawti fijindaru Qur'an wi wama khalaqna as-samaa wal arda wama baynahuma la'ibin
law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Tagirani kam mum e leydi nin e woni hakkunde mum kon ka o fija, o wi simo falano ka o fija o moƴƴinayno ɗum hara o waɗayno ɗum, kono o siforali ɗum, siforali fijila ɗum ko haltindirten kon fof gerindire ko faale piiji aduna, ko faale piiji aduna ko o yawti ɗum, o haajake e hay hunde, o haton jinna e hay hunde. Woodugol makko ngol jogodira e goɗɗum, ko waɗi noon o wonino ado goɗɗum, ado goɗɗum hari moɗon, ado goɗɗum ko kanko fuɗɗi goɗɗum, kanko fuɗɗi goɗɗum, hari goɗɗum ala tawi ko kanko tu woodi. Hari kammuli ala, leyɗele ala, malayka ala, ndiyam ala, hay pus ala, hay e hunde ala siwana kanko. Hari hay pus ala siwana kanko. Embere milliard ji duuɓi jelu tawi ko non woniri. Onde ɗo hitande timmude tis, hara ala leydi ka tippa, hara ala ndiyam ko yara, hara ala hendu ko foofa, hara ala ñiiri ko ñaama, wona hitande. Anda wawi ɗum an ko a dépendant. Existence ma on wodede ma nden no jogodiri e goɗɗum, si ɗum yahi a yahi, ko wiyete oxygéne kon si yahi ara yahi. Ko ɗum waɗi na a hay hunde, a peesa hay hunde, hay noppa hay kaaki. A woni goɗɗo o sa famodiri e o mo wonɗen yewde fi mum ɗo. An e o son famodiri o wonay goɗɗum, son famodirali na a hay fus. An si ndiyam yahi a yahi, si hendu ko foofa yahi a yahi, si ala ka tippa a yahi, an si ƴiƴam lanni e ma a yahi, si ndiyam lanni e ma a yahi, si gite ɗen hawri e kaaƴi a yahi, si kamiyowal hawri e ma a yahi, si hekkeni ari moƴƴa a yahi, wa honɗum. Ko ɗum waɗi kanko bacco seniiɗo o, ko kanko woni galon, ko kanko woni gayinɗo goɗɗum o. Firi ka suratul hadid, huwa al awwalu, ko kanko woni adiiɗo on, o tawali hay pus, o wonu ha kaw fana wonde ɗon tawi hay pus ala. On sayi o fuɗɗi kammuli ɗin jeɗɗi leyɗele ɗen jeɗɗi, ko ɗum wiyete badi'u samawati wal ard. Badi'u ko min al bid'a, ibtada. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wala adri ma yuf'alu bi wala bikum. Yeetoɓe wona min fuɗɗi wonde nelaɗo, nelaɗo ɗum hadi feƴƴino. Ko ɗum waɗi badi'u fuɗɗuɗo hari ala, kammul jeɗɗe jeɗɗi ala kadi. Ñande goo kañum kadi, ñande goo kañum kadi, kala ko o fuɗɗuno kon fof kañum kadi lannay kadi o lannay ɗum fof, o wonta kadi ka wonno ɗon ta fus ala sowona kanko. Ɗum kadi firi wa huwa al akhir, kanko sakkitoto wonta ka wonno ɗon hay fus ala si wona kanko. Arino e sa'i ala ko wi'anamo subhanallahi, ala ko wi'anamo alhamdulillahi, ala ko wi'anamo allahu akbar, sabu hay hunde ala si wona kanko.
oɗo wiyete Allah. O ala nde o fuɗɗi, wiyeteɗo Allah o ala nde o fuɗɗi, wala nde o fuɗɗi, wala nde o fuɗɗi. Ko kanko fuɗɗi ko fuɗɗi ko, ko kanko fuɗɗi ko fuɗɗi ko, wala nde o fuɗɗi. Par ce que kala ko mari fuɗɗode no mari lannode. Kala ko mari fuɗɗode no mari lannode. O ala fuɗɗode sakko e heɓa lannode. Wiyatake ko en 742 Allah fuɗɗi. C'est-à-dire l'existence divine n'est pas liée à une datation. Il a existé avant la date. Ko parce que ko ɓay kammule leyɗeɗe tagama nangue tagama nge fuɗɗi nge muti woni ñalla. Na ɗon konti fuɗɗi kanko o wodanoma ɗo konti on ɗa wawi mo kontande. A wata mo kontande. Yettimo o bajjo seniɗo o ɗum waɗi ko o woni kon tigui kanko bajjo seniɗo anduɓe mo ɓen no andi fi makko no hawni. ñande go a docteur Ali ibn Abdurrahman al-Huzayfi al imam bil masjid an-nabawi al-sharif o julni salatu tarawih ka julde nala sallam, o julni salatu tahajjud ko wiyete kon qiyamul layl, halan mo wadde noon du'a sakkitiɗo on, du'a sakkitiɗo. O fuɗɗoro wi Allahumma ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah, Allahumma ma shakarnaka haqqa shukrika ya Allah. Ko ɗum o fuɗɗori du'a. O wi Allah yo min rewiralima no haniraɗa rewirede noon tigi tigi tawa no feppodiri e mangu maɗa ngun e mawnugol yeeso magu ngun e ko wonɗa kon tigi ngal dewal ɗon min heɓananima ngal Allah. min debrike tun ko waɗanɗa min kon e moƴƴereji ɗi wonɗa wadde ɗin haa ka hanaɗa yettede beruɗum ɗon Allah min hewtal ɗon. Allahumma ma shakarnaka haqqa shukrika ya Allah. Daññande on duwa Cheikh Huzayfi o nangan o markan iya nden duwa o nangi iya ɗen o wi Allah yo e hino men ɗo hino men yeeso ma, mi dari ke yeeso ma ɗo o jama ɓaawo an ɗo min fo amin min dari ke yeeso ma ɗo yo Allah. Min ardi e batoji amin bakkatuji, min ardi e batoji amin laaɗe amin bakkatuji ka dambugol maɗa yo jooma. O wi noye amin jarriboraɓe jeeno, noye amin jarriboraɓe ɗum ɗo o noddi ɗon none bakkatuji. O wi Allah hino men ɗo meɗen ka dambugal ma. Si a raɗike men min ala kamen yaha, si a salike men min ala kamen fattoyo. Hino men ɗo yo Allah, hino men min ari. O wi Allah si menen ɗo fof min hawtiti min rewirima no yiɗirɗa noon no faaliraɗa noon min timmini min ɗuytali. O wi Allah ɗum nafatama hay hunde. O wi si menen ɗo fof min yeddima none ɓurɗoma mettude yeddede Allah ɗum lorratama hay hunde. O wi Allah mi torikema yo Allah wata dalil men ɗi aljannaji maɗa ɗi meɗe ronki wadde hunde nde tawata si min wanno nde nafatama. Wata lettir men ɗe lette maɗa ɗi meɗe waɗi hunde nde tawata si min waɗi nde tampintama. Allah mi torikema. O wi Allah accanmi. Wonɗo wolde ɗo on noon ko bi o taga
o wolali ko harmi, o jantaki ko harmi, o yi'ali ko harmi. Ko yata duuɓi 30 ka suudu Allah hormantendu Makka mo wiide yimɓe ɓen saffa julnaɓe. Ko woni wullude, ko woni wolde ɗum. hunji Qur'an, hunjini nde, windi defte jangeteɗe ɗen ka kulliyatul Qur'an ɓe jami'atul islamiyya, janni toon kadi tafsir, jangi qira'at, yilti julni Makka ha gasi julnoy kadi Madina. Tan ɗo ko Madinatul Munawwara Imam Huzayfi woni julnude oɗo ceerno. te pipay ko yagal an ko kanko mi jembintano jangirtano ha ñande goo tawi reeko an on fof koyemi salmodira e Huzayfi, men salmodira cheikh. Première fois an yawgol ton mi eɓɓani mi salmingol ceerno on ka julirde Madina ka julnata ɗon. Tawi ɓattagol tawa ko saffa goto woni hakkunde ma e makko, ɗum tun ko haaju. Haalal ngol on tun si goɗɗo ɗo faala goɗɗum o wakkiloto no gasa kat so wakkili kele kadi Allah newinanaymo. Wakkilare piiji goo no yahata e suka yaagal e payko yaagal. Ko ɗum waɗi sukaɓe yo tinno to ɓe acco ha ɓe nawya. Ñalande aranere nden mi daarimi tawi mawɗo on ka wonɗo wela hewtude, mi ponsi ha mi ari ka sappat net tawi joni hinomo ɗo renmo direct. O salmini tun tawi gartolɓe ɓen no ɗuuɗi, o rewi ɗon mi ɓaltan fontugol jungo. Fanki bude tawi ko geeƴe, mi joɗɗoti ɗon ha ka suba. Si tawina ha ka suba affaire salligiji e gurgurure reedu e ɗuma, fiiso aroyi ka suba joni ɗo yo wi safa mi profita mi salminan on o artum mi sappa o junno gayntumo rewi ɗon kadi mi yaltoyi, mi andi ko honto natta so yalti. ɓe ayni mo ha mi yi kaw natta ɗon, min joni ko ɗon selda jaɓi. aroy mi salmin ɗum fana o mi yiya mi daroy ɗon, mi ayni mo ha o naati. mi ari mi dari ka dambugal ɗon, gardi ɓe ngino nder ton, mi dari ha ɓeyni ko ɗum watta ɗon. minni mi faala salmodirde Cheikh Huzayfi. ɓeki fiyum a wata natde ga salminamo, ɗum heɓɓota ko anda ko kanko woni ɗum ɗo min lan andi fof. ɓeni ko fiyon ɗum faliraɗamo salminirde. minni la yiɗirimo saabi Allah, miɗo jembina ko o jangata kon. tum ɓe jali ɓeni honɗum ɗawa jembindemo, minni ɓenni arga. mi ari ɗawa jembinde Huzayfi tigi tigi, minni tawi kom faala o koye ɓeyni mi jango. ɓeyni ha jangi men nana. mi daari ɗon e nder Qur'an ka tawata si a hunjaki a wata jangude ton telen ton susta hammirde ton hay kon ɗum nde nanɗum ɗaɓɓiti ton tawi ko hollitagol wi kon faala ko yo laato. mi usonni mi jangi ɓay mi gayni ɓe inni sikkay kanko tigi honno ɓe explique ɓeyni gasi joni hari anni e maɗa ko yon salmodir. joni min ƴettante audience ara a naata joɗɗo yewto. ɓe wi ɗum joni ko audience min ƴettanaymo, ara a naatay joɗɗa yewto. ɓeni joɗɗa jooɗi, ɓe addi tamaro, ɓe addi ɓira, ɓe addi ndiyam, jooɗi.
kon tawi nden ñande étudiant ɓe waɗoɓe doctorat ji e master ji ɗumaji no ɗuuɗi wonɓe arde ɓe woni satande landotoɓe mo question ji fi yo wawa windude doctorat mum on marsa mawɗo no moƴƴi no laaɓi reedu no aaden ni étudiant kala maapiɗo aray o hollamo kon no guerrata on tigui passe ɓen ari ha niɓɓi on sayi gardiɓe noddimi ɓe ni cheikh on o nawyi o ronki hande o heeɓi audience ɗuɓe sikkano heɓay ɗiɗo fof joni o ronki leere makko on kañum kadi ka wowi hotude ɗon yoni donc min faala joni ya ar janggo law min waɗane audience mi mana yiyama yewto ɗum min tigi tigi on wona joɗodagol e makko min yewta mi faala koye men salmodir ɓeki koɗɗo gasi sabbo ɗum ɗon ko joni o yilan ka salon mum makko ɗo tawi ka salon kadi VIP mokko ba ɓen tolnete ɗon ko ɗum mi jooɗi sa o yalti ɗum o yiila tawi ko ɓe gardi ɓe inni oɗo no wiye Mouhammad Tayyib Ba ko Afrique ko leydi wiyetedi Laguine West Africa o iwri mo yiɗinma saabi Allah o jembinayi kadi no janguirta noon tigui ɗum o daarimi o jaɗi on ɗo wahla jembinde min ni on say o salmini mi moƴƴa molimmi hoore min on say mi yewtiɗo yewtoreji labaɗi wallinɗilan ɓerde on say minni ya cheikh uduli o daarimi kadi o jaali on sa o inni wafaqaka llahu ni o wolirta kadi no janguirta noon ko noon hito gon kadi wayi duwa on fof o wi yo Allah hawrindinne wafaqaka Allah on say mi yalti ɓe yalti ɗum ka yaasi ɗon mi profite la jogui appareil mi fukkitirgol mo en la tusawwirni ya walad mi waɗi caf mi tiri mo to on say ko walad haɗi ko ɗin duuɓi mi jogui jon noon ceernojo wa o garam koyen ko yata duuɓi capantati ko annabi Ibrahima darino julni ɗon annabi Ibrahima Makka mo dari ɗon mo wiide sappa ka nela sa sallama darino julni ɗon mo dari ɗon mo wiide sappa ha joni oɗo si gari ke yeeso Allah wulliri ni haray ɗum no anini ka ko ɗum waɗi on du'a makko ɗon omo markan ha fikkitike on koɗo wiyete Allah yettimo e yettimo himo moƴƴi mo yurme kanko bajjo seniɗo o e jowɗi e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jam e kisi woni e muɗum nenireɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte musidɓe julɓe tedduɓe neɓali fota ko waɗɗen ɗo bayana fi dargal ɓe ɗo sukaɓe kamɓe kadi association maɓɓe on ɓe inni kamɓe kadi koye yewtu fi dargal iɗa yewtude fi dargal ko waɗi simi waɗi o introduction ɗo ko heɓu kesum seeɗa ɓay komi yewti ɗo komi yewtano e ngala dargal ko heɓu kesum seeɗa e yewtere nde ngaal dargal fii ngaal no hawni fii ngal no hurɓini fii ngal hino mawni ka Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon koko o yewti dennanangal mofte feƴƴuɗe ɗen ɗe fof majji mofte feƴƴuɗe ɗen fof ka Allah subhanahu wa ta'ala emo yewti ɓe bi mana fii ngal ɗo darno dennanangal mofte feƴƴude ɗen fof kanko bajjo seniɗo on o yewti fi darno ko ɗum waɗi hay annabi Musa alayhi salam o yewtimo fi darngal wa inna sa'ata atiyatun kadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa wala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda ladal darngal ngal dey Musa ko arowal dey
ɓe suuɗingal noon moƴƴa noon fiwata ando ko hunde tuma ngal daroto non ko darotongal ngal aray no daali wata sakko ma ga e maggal on mo gonɗinangal no woodi ɓe gonɗinangal sa kompidi e ɓen fi darngal arata ka ille ma no woodi ɓe hoolaki darngal daroto fes no woodi ɓe hoolaki darngal daroto wala yasuddannaka anha man la yuminu biha on mo gonɗinangal mo hoolaki wattaba hawa o jokki beleɗe makko ɗen fatarta ɓerdi ayir programme makko fof boni yoni en ko fi maggal hawni mawni ko tawi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i dey ko ñallal hawningal dali Allah yadunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azimin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah daali ɓen no wujja jam fo jatta waylu lil mutaffifin ɓen Allah daali e hara ɓen anda wondema ko ɓe immintinteɓe e ñallal mawnugal hawningal ñande yimɓe ɓen fof immoto daro yeeso o taguɗo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala nden ñande ka tawata yimɓe ɓen daroto yeeso Allah subhanahu wa ta'ala tawa hiɓe maapi tawa dennanangal hitoji maɓɓe ɗin fof no jebbilani no yankinani Allah subhanahu wa ta'ala ladali wa khashatil aswat lirrahman dali fala tasma'u illa hamsa tawa geece bima'na hitoji ɗin fof no jebbilani Allah subhanahu wa ta'ala Allah daali andanata hay hunde si wona ko ndiɓɓata ma ɗum ko eɓɓete kanko bajjo seniɗo o mawnugol ngal darngal o addani ngal bi ma'ana yimɓe ɓe yetama ɓe anda ko ɗum wiyete mode avion sa waɗi ɗum boîte tusay téléphone mo sonota aɗa waska suudu accuɗama sina ɗum interférence ji ɗi waɗa hakkude ɗi machine ji ɗo e téléphone o kanko bajjo seniɗo o ɓanginani en fi mawnugol maggal inɗe ngal darngal nde moyinna ngal assa'a leere nden ngal happana leere si nden leere hewti aray ngal darike automatiquement koko lima koko eɓɓa koko waƙintinnana Allah daali inna yawma alfasli kana miqata inna yawma alfasli kana miqata Allah daali ñalande darngal ngal ɗum ko waƙintinnana ɗum waɗana ɗum leere si nde ɗo hitande hewti feppodiri e ndu lewru ɗo e nder nde yontere ɗo e nder ngal ñallal ɗo e nde leere ɗo e o minute ɗo o seconde ɗo si ɗum hewti yo darngal ngal daro ko ɗum wiyete inna yawma alfasli kana miqata yawma yunfaku fi suri fatatuna afwaja wa futihati as-sama'u fakanat abwaba وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا كل سكان إنهم كانوا لا يرجون حسابا وفي قعد وداد fi ngal darngal ngal ɓe woni landodirde fi mum ko ɓe woni landodirde fi mum kom onno fi darngal on kanjiki fuu
pour la fin du monde. Que ce monde a une fin. Qu'est-ce que disent les scientifiques? Qu'en pensez-vous de la résurrection? Quel est le point de vue des philosophes, des scientifiques? Il y a énormément de questions relatives sur la résurrection, sur la fin du monde. C'est ce qui fait que Dieu est intervenu à travers cette sourate. Il s'est intéressé à cette multiplicité de questions au sujet de la résurrection. Il dit Amma yatasaalun. Nani Quran. Jomiraɓe gande scientifique ɓe gande haka ɓe yehi ɗon ka science, haka jawle ɗen ari ɗon, ha e recherche ji maɓɓe ko ɓe yi e ɗe planète je e tournugol ɗe kañum e ɗe jawle e philosophe ɓe molanaɓe jomiraɓe gande ɓe daari fi mayde nden, ɓe daari fi ruhu on, ɓe daari fi ɗum ɗo, ɓe henni kadi ko honno fi o dangal kadi dangal on ko honno wi ɗum la wi amma yatasaalun. Honɗum ɗo ni landodirde fi mum, honɗum ɗo ni landodirde fi mum. Amma yatasaalu, la dali ko ɓe woni landodirde fi mum ko ɓe anda fi mum, ɓe anda ko ha honto fi ɗum mawni. La dali anin naba'il azimi, anin naba'i ko fi ngal kumpital al azimi mawnungal. Ɓe yeeta ko andi yimɓe naɗo ɗo wiya ko hollitugol on, haray ɓe ɓeni ɗo haray ko hollitugol on o haray ndungu mum fewndike haray setto mon, haray ko hollitugol on haray e gollawol ley to pongon no taƴi ko holli ɗum on fof ko kabaru. Par ce que goɗɗo ari wiya haray ko hollitugol on haray dargal ngal ko janngo. Ye ɗum ɗo ko naba in azimin ni ka, hada naba un azimun. هذا نبأ عظيم جدا. Oɗo kabaru ɗum ɗo ngal hollital ɗo, hollital mawnugal ni. Adi nabayi ga e kabaru, ga e kumpital, ga e hollita al azimi mawnugal. Fi darngal ngal, fi ɗum ɗo mawni. Amma yatasaalun ani naba'i al azim alladhi hum fihi mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون. ngal jangal ngal ɓe woni e muɗum hiɓe lurri ɓe fotta e question darngal ngal e ngal kumpital ngal ɓe wolana fi mum. C'est-à-dire c'est sur des opinions différentes, sur des points de vue nettement différents. C'est-à-dire il y a une divergence dans les opinions au sujet, n'est-ce pas, de cette annonce. Hiɓe lurri ɓe fotta e fi darngal ngal, woɓɓe maɓɓe wi'i darngal ala ko fenade, woɓɓe wi ɗum. Woɓɓe wi oɗo aduna dey o univers o lannay, o waɗay ponson ko fetta. Kono noon wiigol yimɓe mayɓe ɓen ɗon yoɓe wurnite, ɓeyi ɗum ɗon ko fenani. Pes addaw noon lannayi kono yimɓe ɓe wuurita fenani. Woɓɓe wi adna o lannayi yimɓe ɓe wuurita kono haray ɗum ko ga saare goo ala le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah wo fof ko ga darngal ala. Kala wuuri ko wolata ko oui, ce qui reste clair quand même, il y a une divergence. Il n'y a pas un consensus entre, n'est-ce pas, les différents intervenants au sujet de la résurrection. الذي هم فيه مختلفون ذلك كلا سيعلمون ثم كلا
sayalam wi'uɓe ɓen dargal ngal darotako wi'uɓe ɓen ko fenade Allah wi kalla ko haqiqa kalla ko haqiqa ngal daroto kalla ko haqiqa ngal laatoto sayalamuna ɓe ara ille andude tuma ngal laato yi summa kalla sayalam qur'ana wi mo yewtude en fi piiji kattane mawnuɗe ɓay ɓe yeddi kanko taguɗo ɗiɗo kammuuli jeeɗɗi e leyɗe jeeɗɗi ɓe yeddi wondema on ɗon no waawi wurnitude ko maayi o darna ɗum tigi kadi o landito ɗum o ñaawa ɗum o nemina ko ɗofti kon o letta ko yeddi kon ɓay ɓe yeddi ɗum Allah no yewtude ɓe ɗo piiji si ɓe faami ɗin ɓe hooloto waɗɗo ɗum ɗon on fof no waawi wadde ɗum ɗon alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja waj'alna min al-mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa si tawi ɗum ɗo fof ko gonga ko min Allah waɗi awa haray dey inna yawmal fasli kana miqat si tawi ɗiɗi mi linti ɗo fof ko min waɗi alaji kaari wata ko jalɗo ko 1 milliard 500 min ɗo andi sodowo alaji Ibrahima min ittadi on to ɓe mari ka ɓe ittadi nani haala te tingi sama kala wi goɗɗo doga heña ƴawi alaji Ibrahima place no yaltiɗa ko 1 milliard 500 kono goɗɗo dari ɗo wo o ngala hay ka waalo o ngala ka itton ndi 1 milliard 500 mahin to ɓe ndaaraɓe ka place on no hawrani ɓe goɗɗo mo wiiɗo wondema mi ala coggo place ala jeeyi tigi tigi on bon na ka wonno ɗon ɗon hanki won ɗon hannde koye minen nganndi muradi mon ndin no fewndori min étage 15 nongo komin soodi darde takko palais présidentiel on étage wonɗo ɗon komin soodi mo darde batowal kaariwal marchandise komin addigal komin valeur ngal ɗon ko woni nder ɗon kon ko 10 milliards francs guinéen valeur étage on nongo ko 5 milliards valeur étage on takko ka jardin 2 octobre ko 5 milliards hara ɗiɗo fof si tawi ko gonga ko min jeeyi komin ronkata ittude 1 milliard 500 sooda ɗo ɗum ko yawde ko sifa ɗum ni si tawi ɗum ɗo fof ko kanko waɗi si tawi ɗiɗi Allah linki ɗo fof ko kanko waɗi o inni awa inna yawmal fasli kana miqat alam naj'al al-arda mihada emi waɗali ndi leydi fontandi weƴƴitandi ɗaɓɓi ndaari ndi leydi weƴƴitandi ɗo hiɗon andi kadi ko honno ndi weƴƴitira mu'jiza molanaɗo e weƴƴitugol ndi leydi mu'jiza molanaɗo no e weƴƴitugol ndi leydi ndi ko ndiɗo ne ɓuri fanɗude par rapport e ko leydi ndin kawtiri kon ka hoore leydi ɗo ko leydi ndin kawtiri ɗo kon ko ndiyan ɗan par ce que ko lutti kon fof koye hoore leydi ndi woni en haalta fi pelle koye hoore leydi ndi woni en haalta fi leɗɗe koye hoore leydi ndi woni
en haalta fi men koye hoore mayri wonɗen kono ko lutti ko tata ko feere junno kawtude leydi ndin ɗo ko ndiyan oɗo le planète terre mo yoto nde hoodere wiyetende leydi so ƴettinde on sendi pecce nayi pecce tati ɗen fof ko ndiyan ko peccu ngotu woni leydi peccu ngotu woni leydi kum peccu ngotu wonko leydi ko honno peccu ngotu leydi sendodiri woni kunte jowi les 5 continents parce que déjà taw kammuli ɗi jeeɗɗi e leyɗele ɗen jeeɗɗi ɗum ɗo fof taw hari no tamodiri ko balore wotere fof no tamodiri no jog awalam yara alladina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fa fataknahuma wa ja'alna min alma'i kulla shay hayy ka suratul anbiya Allah dali ko haɗi yi'a faama ɓe yimɓe yedduɓe Allah ɓen wiɓe o ala o exista o woodaka ɓe faama ɓe anda wondema kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi hari ɗum ɗo fof no siŋodiri ko minen sendidiri min waɗi sabu ndiyan ɗan kala hunde bi mana wuurore kala ko wuurirta wuurira sabu ndiyan kammul ɗi jeeɗɗe leyɗele ɗen jeeɗɗi fof hari no kuulodiri nangodiri o sennidiri o itti leyɗele ɗen jeeɗɗi o waɗi ɗa o itti kammul ɗin jeeɗɗi o waɗi ɗa o sorti kammuli ɗin jeeɗɗi e leyɗe ɗen o wallini ɗa tawi ɗum no siŋodiri ɗa leɗɗe no siŋodiri ɗa o hendi ɗin kammuli o pottidiri ɗi ha gasi o waɗi heedode hakkunde majji embere ko yarete duuɓi temeɗɗe 5 distance hakkunde kammu e kammu ko duuɓi temeɗɗe 5 ko ɗum explique aya mo Allah wi on a antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fa sawwaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhaha ɗum ko mécanisme ko processus mo subhanahu wa ta'ala waɗi on fi séparugol kammuli ɗin dowga ɓay ɗum lanni o gayni regilde ɗum ɗon ha gasi yiltoyi wal arda ba'da dalika dahaha karankoye andini on hajuno e nder nde qur'ana o wiyeteɗo Allah wi ono mawni joni noon nden tuɗɗere leydi o planète terre luttuɗo jogodirɗo o yilti o addi ndiyan ɗan lankidiri ɗum ha gasi sendidiri waɗi continent ji 5 waɗi Europe bugoyi to Amérique ha gasi attiri Afrique telen ga bugoyi telen to Asie ndiyan ɗan lombi hakkunde ɗon joni noon waɗuɗo waɗum ɗo ko ɗum o adori taw lam naj'alil arda mihada wal jibala autada amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a Allah subhanahu wa ta'ala o daari wal jibala autada e ɗe pelle kadi min waɗi ɗe pontinje ma min waɗi ɗe peŋe mu'jiza hawniɗo wonɗo e ɗeɗo pelle sa yi fello no dowga towiri wo andu ko waɗum ɗo won leyga kadi fi honɗum fi ndi leydi wallinandi ɗo weƴƴita reyndi tournude wata mouvement mayri on dimbu en ko ɗo si Allah daali anta miida bikum fi watande yiilodu e mon si Allah wino anta miida harayno ko fitande yiilo kono ɓay noon anta miida bikum ko fi watande yiilodu e mon harande yiiloto en andata tan ko bajjo seni ɗon
o waɗi ɗin piiji fuu ɗin wata sifade tanu ƴetta e bayana men on fuu wal jibala awtada wa khalaqnakum aswaja ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla sifa non ɗuuɗi wata ko sifade fof o wi awa o wiyani koye wondema kanko waɗɗo ɗum ɗon on fof mo wawi darnude darngal ko wi tout la question de darngal inna yawma al-fasli kana miqata o yaali mo wawi addude darngal ma o adda e ngal o wi ɗum ko leere sabbi tan ɗum ko leere sabbi c'est à dire dossier o régulanoma neeɓi jon ko leere tun sappi c'est à dire wona ko etoto o ƴettana disposition ko gasino kono sappi leere Allah ko wi ko uqitat bimana ko waɗana ɗum leere li ayyi yawmin ujjilat li yawmi al-fasl ladali jarngal ngal waƴintinnanama ɓay ko waƴintinna awa ko date sabbi ko ñalande honde noon ɗum ɗumannoto Allah dal li yawmi al-fasl ko ñalande darngal ngal inna yawma al-fasli kana miqata ko ɗum waɗi ngal darngal scientifique ɓe ɓen jomiraɓe gande lugguɓe e mumɓen fof lannugol adna o ɓe lurra scientifique ɓe ɓen fof jomiraɓe gande luggi e mum jangi ha wawi ko jangi kon eɓe andi oɗo adna o lannay mo mari feng ɗum ɓe lurra ɗum ɗon few mari feng kono amma daragol ngol ɗum ɗon on ko ɗon woni ko lurral ngal waɗi e tawdele ngal daroto ngal darta ko on ɗum hurɓini fi maggal ko tawi kon taw hay fokkitande maggal on wonande neɗɗo on wonande neɗɗo on taw e ɓattagol maggal kadi darngal ngal ɓattike darngal ngal wonde wolde fi mum ngal ɓattike woɗɗa hande kadi Allah daali iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin yal'abun iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum abun Allah daali ɓattanike yimɓe ɓen dey hasbore maɓɓe nden hiɓe nder wersidare hiɓe fija ndaren si o aya ko gonga ndaren si ko gonga so ɓattike par ce que déjà wona o aya ɗo to wi darngal ngal ɓattike o aya ɗo ka suratul anbiya o wi darngal ngal ɓattike aya on ka suratul qamar o wi darngal ngal ɓattike iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar aya on ka suratul nahl o wi darngal ngal hewti ata amrullahi hewti taw si ɗeɗo ayaje fof wiya hewti ɓattike hara ko fenade kono ko sa explicanama tawa hewtino yo ɗawnti hunduko gasino joni annabaɓe guluji temedere e guluji nogay e nayo ko ɓen duwa feƴƴude si ɓe feƴƴi haray ko darngal si ɓeɗo fof feƴƴi haray ko darngal guluji temedere e guluji nogay e tato ari ɓen ɗon fof feƴƴi ko ngelo lutti goto ko woni guluji temedere e guluji nogay e nayyi si ɗum ɗon fof ari ha lutti goto hakkude men e Allah haray ɓattaki haray ɓattike ka kono wasi nelaɗo sallah sallam ɓe maaki ɓe nelama e alansara ɓe tawlanni hakkude men e Allah so tawi ñallal ngal fuɗɗike 5 heures ma 6 heures ngal ari ha 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures 12 heures 13 heures 14 heures 15 heures 16 heures 17 heures ka alansara tawi noon kaka futuro nellal ngal lannata hakkude alansara e futuro ko waɓutuji jelu lutti hakkude alansara e futuro luttiɗo waɓutuji 10 waɓutuji ɗin 5
ko ɗin nelaɗo faandi e wiigol ɓe nelama ka alansara. Jon noon kaka futuro ko jemma on kaka futuro ɓe faandi si futuro heewi hara ñallal lanni. Jon noon si alansara heewi ko waɓutuji 10 lutti ɗon e futuro ka ko waɓutu goto haɗay ko futuro lutti ɓe maaki ɓe arɓe tawi gasi ɓe maaki hadis maɓɓe goo hakkude maɓɓe e dargal ngal ka ha tayni ɓe waɗi ni. Firoɓe goo wi wondema ko hakke ma ko ɓe ɓattodiri e dargal ngal no ɗi kolli ɗo ɗiɗi ɓattodiri ni modi ɗum ɗo no ɓadodiri ye. Woɓɓe maɓɓe wi'i wondema kono ɗi ɓurdiri noon ene ko ɗum ɗo ɓurdi ɗo kon ko hakkude ɗo e sere kode yaahi ɗum ko gasu ɗum lanni gasi. Jon noon annabajo sakkitiɗo ko annabaɓe guluji temedere guluji 24 duwa arde ɗo si ɓe feƴƴi ko dargal ngal hicci ɗon ɓe fof ɓe ari Muhammad arino kaden sabbi annabajo kadi on ele ko dargal ngal sabba ceerno gasi. Joni iwen ɗon aren e me en enen jooɗiɓe ɗo ɓen aren e men fala on explicande ha faamo wondema on prépare to son prépare ta kono ngal ari. Joni Seydina Abdoulaye ibn Abbas o wi dargal ko ɗiɗi ko dargal ñanal e dargal tosoka. Dargal ñanal ko ñande fof maayi immintinna dargal tosokal ngal an sa maayi dargal ma ngal darike ka sa maayi harayɗa luttiri goɗɗum kadi affaire ji adduna ka na hara a hewti ka gaburu fuɗɗoɗa programme dargal ngal ka gaburu programme dargal no fuɗɗi ka gaburu ɗon iwi ɗon yiltitalgol ɓawa wala haray kaka dargal toon suta joni programme toon wona. Joni nela sasaba maaki duuɓi mofte maɓɓe ɗen ko hakkunde 60 e 70 ko ɗum noon Allah taƴani en enen à partir de 60 ans sa mayaali haray ko halda kon timmi ko bonus wonɗa ñamude bonus wonɗa ñamude ɗon ande mo soodi ɗo orange a gasi ɓe waɗanimo bonus wonɗi toon ɗi lanni lutti bonus ɗum neeɓay hande kadi ɓe yiyatoma kadi haray o société ɗo tun noddata oɗa a noddata an kadi a heɓay tun 60 tan ɓe yiyatoma bon tewo wattan hakkil nebban ɗan terto sukar on taɓatto fes ɓe fuɗɗama yettade e aɗa jeen on on seppay wakkiloto seppom ma waɗon sport aɗa ɗum a bonus on ɗa bonus no jokkodiri e condition. Joni noon 70 ɗin si ɗi naati ɗe renide heɓɓe 70 ans ɓen fewndo ɗo fayda haray ɗuuɗa ko ɓe faala aduna hande kadi haray lanni aduna on accitiɓe ɓuri kon. Joni noon karam koye a wurata ɗo duuɓi temedere duuɓi 50 naɓen ha ɗo ma duuɓi 100 ma darɗen 100 ɓay sa heeɓi duuɓi 100 haray an tigi a paalama mayde gurdam ma wela hande kadi. Joni noon sa heeɓi duuɓi 30 ma heeɓi duuɓi 50 ko wona wolede fi dargal ko fof ko luttirɗa ko duuɓi 50 hakkude ma Allah ɗum no lutti buyi lanni hewti si tawi ko 50 luttanma ɗo ya e nder gurdam yaaki hara hewti ko wanno duuɓi milliard ji bitan annabi adama duuɓi milliard ji ari ha lutti duuɓi 50 ɓay an on ko duuɓi 50 luttanma haray est ce que ko Allah wi ko mbattaki ko gonga ay ko gonga ɓattike iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin yal'abun. Si iwti ɗon musidɓe julɓe tedduɓe
ɓangingol makko wonde madanga ngal ɓattike ko goonga makko. Allah taala innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. kamɓe ka faamu maɓɓe hiɓe reeni siwa, minen meɗen reeni hewti. ñande goo sahabajo yeeyino sahabajo suudu labbandu villa ɓuri mo ngala. sooduɗon no welti heɓi villa, heɓi ko falano kon tigi. sodanaɗon no welti oya termali. ɓe innoy noon joni yoɓe ɗaɓɓito goɗɗo ko wonanaɓo seede ɓe winda mbuɗɗi werse. ɓe ari ɓe yii seydna aliya, ɓe nden heɓata nunɗuɗo ɓuri oɗo. ɓe yetti seydna aliya, seydna aliya daari ɓe ɗiɗo noon, daari ɓe wi ɓe he mayɗo no yeeya mayɗo, daari mayɗo no yeeya mayɗo, hey mayɗo no soodi ka hoɗata, hey mayɗo no en ɗi mbuuɗi ɗi ñamata. o waajiɓe ɗo mo yewti ɓe ha ɓe waɗi sowru, ɓe fof fesi. on sayi soɗɗo sundun on wiyara sundum mi okki Allah okki villa on Allah, par ce que mo reeni o kokkitito ta luttuɗo ɓay hewti. oɗa kañum kadi wi ɓay sundun okkama Allah hino ɗo ko fuɗɗore, o ƴetti mbuɗɗin ko soda kon. sundu jetta suɗɗun e mbuɗɗin jonna islam ɓe yehi tawi ɓe nattirani hoore maɓɓe laaka. ko wata goɗɗo daroyo yeeso Allah tawa hay hunde o addora. sabu ko ɓen ɗon Allah wi perduɓe ɓen. Allah daali qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. yalli on accay mi yeeto on ko homɓe ɓuri perdude golle. Allah daali alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. ko ɓen ɓe yangi mum fof lutti ka adna ɗo. sa nani hiɓe woola fi perdi maɓɓe ɗi, minen min fuɗɗorno dindingol ka luumohoy, jindini ka luumohoy min wakkiɗo min ɗumanno ƴiyam majjiyankoru kuupala ɓuuru no daro explique o sikka joni heeɓi. min fuɗɗorno jindingol ka luumohoy min watti forude nayi ɗin min naɓa sarlo min lumbina. neɗɗo sogga kolte 50 pays e pays ɗi aduna. ndungu ceeɗu sora e ley pitaji, anda si bolle no toon, anda si tanaji no toon, si jinna no toon, pimbu sapporu ɗum. min yahoy toon min aroy ha min ɗumanni min watti forude, min yehi Libéria min rondoyi, min puusi tareti, min waɗi ɗum ɗo sifo ɗum ɗon fof. aroya ha tawa haqqille mum e ƴoyre mum nden fof ko heɓi ton ko fof ira étage-ji, ira village, ira otoje sorti d'usine fof ira ga tuta ga. hay e hunde luttali kiyangi ɗo fof ko lumbito e laakara kaw tawaya fof perdi lutti ɗon. no daali ko ɓeeɗo ɓuri perdude sifa ɓe yimɓe darotoɓe wi'a torike Allah wata Allah okkon ɗum ɓiɗɗo hunjiɗo alqur'an tampawa den tampere wa kiyangi fof wi'a a torike Allah ta Allah okkode ɓiɗɗo hunjiɗo alqur'an. wi'a yahugol maɗa New York fowtoyo no ɓuri yahugol nde wotere. perda aduna mum on fof yangi mum fof waalo maya tawa hay e hunde ki yangiɗo fof hay hunde ala ko addora laaka kumpa perduɗo. qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. ko ɓen woni ɓe yangi mum fof lutti ka gurnan aduna tawi hiɓe felle kamɓe jokkisoɓe. ko ɓen non aroyta laakara ha gasa. ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wiyata laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Allah wiya jaka on arayno ɗo, jaka on hewtayno ɗo
o wiwno on hewtata ɗo kono andi ɓay Allah wondirino Allah daalino la tarkabunna tabaqan an tabaqin fama lahum la yuminun o wi on arday doyi étape par étape sagara e sagara ha hewton min de ɗen yiida ara en sonkata na en gerdoɓe ko bi taga ɗon ɗon arde laakara ko wonɗen sikkude ko en ala arde ala yaadu yawundu reggilndu permanamment tawi jaratake fof ha hewti may laakara o carburant heɓaki hatta yehen laakara chauffeur heɓaki hatta yehen laakara ɗon ɗo meɗen ɗaani hiɗa yaade laakara siɗa ɗaaniɗa yaade laakara ret ka feƴƴuɗa wo kadi ka feƴƴuɗa wo yiltitagol ala on tiguino ka nder reedu nene mum ko ɗo woni pale makko arano so memi ka yaasi ɗon ene no wawi yiltodirde ha o yiltito ɗon o nangani laakara karmo kay ka woni ɗon bobo ari ha o wawi joɗade mo wawi yiltitade penumum en nangani laakara retour ala ka wawi yaade ɗon mo wawi yiltitade piika joɗagol futto fi joɗagol en nangani laakara ka woni suka ɗon mo wawi yiltitade bobo lawol ngol yiltitatake karmo koye si on tigi aroyi ha nawi mo wawi wontude suka en nangani laakara aroye ha sukundur rawna ha ronkita Allah no sabbi ma nde yiidon hara a wata gertade ñande go diru ɗo bandiru kabira mujrimi ha en gernoɓe ɗo ko faala gerunoɓe e ndi leydi ko faala laggine ɗo détourne jacci wari geri ko faala ngawrodiri ɗo tawi yeeso ngon ɓoomino gite ɗen naatiti ronkino kof no ɓaari miji jatigi ko anni yewtaninoma ɗo jaka wa ayno ni a wi aynoɗo ko wino wo ko ɗum jokka mo wi waltata o waltata imo ɗo rompo e mbambeto ɗo mo jooɗi ɓaawo to mani yimo ha mi yimo min ko noon ardete puri ɗin ara ɓanndu ndun ɗayɗa koyngal wallitore wona koyɗe tati joni jokkoya ɗon ha taw joni ko wooyi ɓaawo ngon no muusude gite ɗen acci yiwde kaani yeeso ngon ɓoomi fokkiti laakara karam koye yiltatake la daali o ngaray ha hewton tarkabunna tabaqan an tabaqi si hewtoyi ɗon on tigi waalike maayi te Allah o e Allah no gerda waaliɗo maayi ɓeya juulen fure o buyanda ko wolte ɗon aɗa ɗen anduno ko wolte ɗon kon ɓay ko wigol Allah o ko maccuɗo ma ni o ɓiɗɗo maccuɗo ma ɓiɗɗo korɗo ma kadi inomo ɗo ɓe gartirimo si tawi himo waɗi ko moƴƴi ɓeydamo na Allah andi si ɓeyday si tawi himo waɗi ko boni accanmo na Allah andi si accay yimɓe ɓe yiyaha gasi addaneranmo gata no woodi woɓɓe ɓen wi'anteɓe ɗum ɓe Allah wi'ata sange ka ɓe wona du'anede ɗon Allah no wiide ɓe arɗo tun artawalan ɗo qur'ana wi kalla ida balagati taraqiya وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى سانغande wullete ane yurmine Allah no wiide awla laka fa awla hara hettondirayno joni daali tuma mayde nen jokki neɗɗanke on ha hewti ka ƴiye ɓerte wiye ko honto moccowo woni ɗo tawi ka fulawaji sika ka saare ene hara iñastir no udditi toon ɗo hara docteur kalinoɗa hara clinique kunkun no udditi
siko marɓe moyen est ce que Air France pewɗo place no woodi fi évacué gol ɓe Maroc ma Tunisie hol on boni pré ko ɗum ɗon fof wiyete wa qila marrat kanko wonaɗo doganede fi ɗum on kono hara hito haala kay yeehi o wata wolde simo wawno wolde o inna taw bonnu mbuuɗi taw naɓan hay nokku ko nanginmi ɗo ko min e ɗum min seedi o ga gabburu ko ɗum wiyete wa danna annahu l firaq o fellita wondema o serta e woni aduna o fellita kanko e ko wiyete keesuwal kanko e ko wiyete mo maɗɗi goonga kanko e ko wiyete villa kanko e ko wiyete foti weliɓe sooɗike wa danna annahu l firaq waltafati saqu bi saq beɗen jiɗin ɗiɗi tawtidira seydna abdoulah ibnu abbas wi ko so nangodiri e mayde ne ɓe gerdi ha ɓe gerdi ɓe gerda ha tawa o haɓɓito o mayata ɓe dasinira ha ɓewto e ka keerol mayde wiya may lakara mi yata may mi yata ɓe gerda ha mayde ɓe piira ɓe gerda mayde dasa mo ha ɓe hewta ka keerol tas ɓe yawti noon ko lakara ɓe hewtoyi ɓe gerda ha koyngal makko goo feƴƴa lakara lutta gotal aduna ga ɓe gerdoy ha ngala luttugal aduna ga tawta ngala lakara ko ɗum wiyete iltafati saqu bi saq waltafati saqu bi saq Allah daali ndeññande si hewtani on tigi ɗon siko Tunisie o naɓa ko lakara o suti siko Washington o naɓa ko lakara o suti siko honno wiyete clinique Pasteur o naɓa ko lakara o suti Allah daali ila rabbika yawma isnil masaq Allah daali tuma noon hewtanimo ɗon foppu no aani no wulla no maapi o maayi e jakakari maayi e acci ɓe acci jawdi ɓe acci étageji tawi noon wala saddaqa wala salla o gonginano ko wowla ko o juulali walakin kaddaba wa tawalla o fennuno o wucciti kala ko wiya bayana yane kala ko wiya jokka baraje ɓe to o senane minen min hettota ko minen kontere jiɗimi on ɗo maguiɗi on no ari kala ka wi'a fi a bayana on tigi to men nanno fi mum kono ari Real e Barça hande 8e de finale on tawi min hettaki fala saddaq wala salla walakin kaddaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta o arti ka ɓeygure makko mo ñaaƴo muman to naata ka kuruwi ɓiɓɓe rewɓe fof no moori rasta payle no yuppi tuba no waɗi kotani musique no duɗɗa mo waɗa ko soso wiyata kon difañiya najje senike sene on sikka e wañoɓe buuto thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta no daali ɓay situation mako ni awlalaka si ɗum ɗon fof feƴƴi wiyoyama bansan dargal ngal hewti wallinaɓe ɓen ka gaburuji ponson dargal ngal taw ko ɓen noon taw maƴata taw maƴande taw o yiyenen ɓe wonɓe ka hoore leydi ɗo pellet ɗe hula mayde wallahi waliɓe ɓen ka nder gaburuji heɓe hula daragol dargal ngal ɓuuri ko hulete mayden harano woɓɓe e maɓɓe no lettede ka nder gaburu ɓiƴete ha ƴeeɗe luutodira ta bolle e jaye no ŋata ɓe nder ton bimbi e kiikiɗe yiite no huɓɓaka gabururu maɓɓini ɓe wata dargal daro yoɓe won ɗon yo bolle soppuɓe yoɓe sumu yoɓe piye kono wata dargal daro dey par ce que ɓe hollama ko woni dargal gandi hadis mon la sasam maki on si on tigi landama o jabaki ko landete kon fof ka gaburu malaika ɓen hollaymo aljanna e nemaji ɗin fof o welto sika ko ton o suti ɓe inna sa jaabino komin landima kon ko ɗo yahaynoɗa ɓay noon a jabaki tuɗumen holle ka sutiɗa ɗo ɓe holla mo jiite jahannama e lette ɗen e gayɗi e koloji wiyaɗi ɗin fof ɓenna ko ɗo sutiɗa ɓenna kono ka ñande dargal ngal ten jon noon o fuɗɗe noon lettede mo huuli noon wata hewtu ka wiinoɗa nanen o yaha ɗo no asi goɗɗo rondoyama Fouta wiyama naɓede maison centrale are ha e 2 heures du matin wiya yo walu ka commissariat mum ɗo ha bimbi o yaha o yasirete ande ko makko nawe bimbi ar
sago makko on jamma ɗon ko won duuɓi sappo non naniri hayya ala salat mbiyo maison centrale weeti yeyi ni wayirantam ko ni wayirantam ɓeeɗa ko ɗum ñande goo annabi Isa ɓe wurnituno neɗɗo gari ka gabru makko o tappi gabru on o immi jooɗi ok o immi o jooɗi gabru yimɓe ɓe ndaari o ɓe tawi ko o tigi ni kono ko suka mayno suku ndun hani no ɓawdi ɓe tawi ndu rawni peng ɓiye annabi Isa o kaari joni kono hari sukunu makko ndun hari no ɓawli comme ndu raw o maƴu sikki darngal ngal dari ko ngol couleur ɓurɗinimo kisande wotere ɓay oya tappi gabru on oya maƴƴi nder ton kuli o sikko darngal ngal ngol kulol ɗon sukundu rawdi pen kulol fi sikkugol ko darngal tawi oya wurnita mo to woni accitamo kadi o waalo nder ton hollugol mo wawi wurnitde ko maayi ko ɗum waɗi si waɗi pansan darngal ngal ɓe ka kabaruji taw ko ɓe wiyata ko man ba'athana min marqadina ko hombo ɗenƴini men ka fowtorde amen ɗo ɗen lette fof wonanay ɓe bele bon fa inna hada ma wa'ada arrahman o woni ɓaawo ko jogodirtake e haasa o mana on sansay sa wi man ba'athana min marqadina hada ko hombo ɗenƴini men e o bele bon amen ɗo o haray ma o wonata mawsul hande kadi ko wonata ko naafiya man ba'athana min marqadina hada ko hombo ɗenƴini men e o bele bon amen ɗo o haray noon ko wonata ma wa'ada arrahmanu Allah fodali ma o wona e naafiya ko yawi man ba'athana min marqadina ko hombo ɗenƴini men e nde fotorde amen ɗo daroɗa ɗon wiya hada ma wa'ada arrahman ko ɗum tigi Allah foduno Allah wino darngal ngal daroto wa sadaqa al mursaluna nela ɓen gongi jeltoyi noon kala ko woni ka nder ɗaburuji kon fof hawto doga vitesse wi qur'ana wi tawa hiɓe dogira womo moteur woni e muɗum telema sengo ka wuttira toon alaadu num si wuttama fof immodoga ya daroyo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala siɓɓe julɓe tedduɓe fii ɗum ɗo no hawni yimɓe ɓen ñaawe ɗon yimɓe ɓen darne e yeeso Allah no ɓe artiri aduna hay garabol hay ko ɓe teddinano kon ko ɓe sunnina kon arta ñande go nena sasama no yewta fii ɗum sonna e maɓɓe haa ɓe fesi goɗɗo e maɓɓe wi nelaɗo si aroyama noon darngal andi to yey men nena sasamaki nokkeli tati no toon mi anditata o ye calcule ñallal hurɓino ha nelaɗo noon ko anditude ɓeyguli mum ɗin e hoore ko teddi kon fof ko yiɗa kon fof ɓe maaki si wiyama sira taw yo lumbe ɗo ɓe darto gaɗa to ɓe anditata goɗɗo si ɗereli ɗin accitama ɗo ɓe andi ko ñaamo gon ɓe jaɓirta masi ko nana gon ɓe anditata goɗɗo si baskile on ɓannama golle maɓɓe ɗen fuɗɗama peesede ɗum fuɗɗike memminagol ɗo ɓe andu ko honto darori ɓe anditata goɗɗo kamɓe nela al sallah sallam ɗum ɗo hino hawni hino hurɓini musidɓe julɓe tedduɓe si tawi nelaɗo sa sallam e teddugol makko o wawata anditude ɓeyguli makko ɗi sonnajo makko ko wi nelaɗo yimɓe ɓen daro tawa worɓe ɓen e rewɓe ɓen tawa hay goto ala coñci nelaɗo maaki on no ɓuuri nden ñande daarindirgol si tawi bandi iwtiri ɓaawa goɗɗo no jogii pinka no jogii kaafaji si hendike mo soppitaymo on hino dogude ɗum ko yiyata ɗa debbo no ɓorti ha laaɓi no looto o faama e ɗon goɗɗum aɗa na ndaarugol rewɓe mafinimo fewn ɗon ko noon muran ɗum hurɓinori ko noon ndu wawoyta ñande darngal musidɓe julɓe tedduɓe mi sakkitora yewtere anden sifagol tuma nde yimɓe ɓen gayna ñaweede naatoɓe aljanna naati aljanna naatoɓe yiite naati yiite
yewtereji Allah ittay ridowin ngin wonɓe ko aljanna ɓen ta ɓe reeni wonɓe ɓen ka nder yiite no ɓe wona lettirede, wonɓe ka nder yiite ɓen tawa no reeni wonɓe ko aljanna ɓen no ɓe woni neminoraade. ɗum waɗoyay ton, ɗum waɗoyay ton. qur'ana no tabintinni wondema gonɗinɓe ɓen yiyayɓe. Allah daali fal yawma alladina amanu min alkuffari yadhakuna ala al araiki yanzuruna hal suwiba alkuffaru ma kanu yafaluna. Allah daali hande noon fal yawma alladina amanu min alkuffari yadhakuna. ande Allah wino inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakuna wa ida marru bihim yataghamazun. Allah daali ka aduna ga bandi on jaluno fewuɓe ɓen. Allah daali awa hande noon wal yawma alladina amanu min alkuffari yadhakun. hande noon gonɗinɓe ɓen jalay heeferaɓe ɓen alal araiki tawa hiɓe danɗe ɗaatuɗe labaɗe deeƴude yanzuruna hiɓe ndaara ko heeferaɓe lettete kon. tuba naatoɓe aljanna ɓen naati aljanna, naatoɓe yiite ɓen naati yiite. Allah wirnitanayi ɓe fof maɓɓe ɓe yiya goɗɗum kono ɗon hara ɓe renidira taw ɓe yiyay ɗon goɗɗum ko waytata wa bima on hara ko ɓaliri kir. Allah wiya yimɓe aljanna ko on ɗum ni ɓenna ko ɗum wiyete mayde nden. Allah wiya yimɓe yiite ko honɗum ni ɓenna ko ɗum wiyete mayde nden. Allah wiya malaikajo yo hirsu ngin gaari baali hirse. Allah wiya yimɓe yiite ko lette mayɗi mayata. yimɓe aljanna ko neminagol mayde ala, ko wiyete mayde ko warama mayata kende kadi. Allahu lanɗo subhanahu wa ta'ala itta ridowi molanangi yimɓe ɓen ka aljanna yi'a ɓeya ka yiite, ɓe ka yiite yi'a yimɓe aljanna ɓen. dali wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Ye nane aya hurbini ɗo suratul araf. ladali yimɓe ɓen ka aljanna nodda ɓeya ka yiite wiya ene minen dey ko jooma amen foduno men kon men tawi ko goonga. o wino men aljanna, o wino men wuro layni, o wino men beere, o wino men musique. par ce que aljanna hay pus harma aljanna pus ko waɗɗa wo ko ɗum Allah ɓuri faalede. siko beere yiɗuɗa yaru lootoɗa fubboɗa, si ko musique yiɗuɗa kala artiste ko aduna ga welaynoɗoma waɗane concert mo falɗa on e gandal Allah subhanahu wa ta'ala e gunnomo kala mo sumude to kono Allah adda mo jimane waɗane kala ko falɗa. kala jiwo mo falnoɗa ga o aray toon waɗamo ko falɗa fus harma toon. a faala a yima e ama kirbitoɗa gara ko falɗa ko waɗu kala ko falɗa, ñaamu ko falɗa, yara ko falɗa, fijira debbo mo falɗa fijirde, ama yima gera ko falɗa hay fus harma. ala toon kadi hayya ala salatu juulugol ma, horugol ma, pus dewal ala lanni islam mayatake yaltatake toon hunde manka. ceerno en ko ɗum wiyete ambiance on ko toon ga ko ɗaynidiro wona, ko ɗaynidiro wona ga. ko noon Allah subhanahu wa ta'ala ɓeeɗa ɓe inna menen dey ko jooma amin fudi men kon men tawi ko goonga. fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. nare ɗo Qur'an le tafsir c'est très important. Allah wi
wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa ɗon wa'adana ko joma amin fudi men kon min tawi ko gonga no wawno kadi muqabala mum o wona fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa kono ɗon ko ma wa'ada rabbukum haqqa par ce que naafi telema sengo ka needi alqur'an ko ɗum wasi sa yi neɗɗo mettinanowo goɗɗo ma yennowo a yi majjiyankori janguɓɓen toujours ɓe mesirata ɓe blessatama ka haala ɓayɗa ko nema ko jooma amin fodi men kon ɓay ga ko lette ko jooma mon fodi kon wiyani fodi on arale Allah subhanahu wa ta'ala foduno bandi on naada ɓe yiite ka ɓe inna hi qalu na'am fa addana mu'addinun al-la'natullahi ala al-kafirin ewnotoɗo ewno hakkude maɓɓe ɗon kisan wiya yurmede Allah nde woni e dow heeferaɓe ɓen no woodi aayeje lombiɗe hakkude o aya mo mi jangi e ko aya mo mi jangata on ɗo kono tan on mi tertoɗen ɗon fof mi arta ka naatuɓe yiite ɓen kañum kadi noddi ɓe ka aljanna andi ɓe ka aljanna wowli ɓeeɗa kadi no faala wolde wa nada ashabu bal jannati an afidu alayna min alma'i aw mimma razaqa rabbukum an afidu alayna min alma' aw mimma razaqakum rabbukumullah ɓeeɗa yimɓe yiite ngen kamɓe si ɓe ƴetti konngol wona haala duutuka ko ɓe wiyata ko ono yo yimɓe aljanna juure ndiyan e amen juurane men ndiyan hiɓe ka nder yiite hiɓe sumude yiite ngen no ƴakkude ɓe no naatude ka nder deedi maɓɓe ƴakka sunna kala ko woni ka nder reedi kon sunna ƴiye ɓerɗe ɗen allati tattaliu ala al afida ko yiite ngede ƴellito ka ɓerɗe sunna ha munca nder ɓerɗe ɗen yilto hoosa tetekki ɗin e ƴiiƴan ɗan e borle ɗen yaltinira ka ɓe yaarirta ɓaawo hurgo ɗon naatuɗo yiite heɓaali pla welɗo ha hewti ɗum ɗon ɗum ɗon ɓe ñamat ko ɗum wiyete hassaqa jon noon ko ndiyam ɓe faala hiɓe faala ko ɗannina yiite ngen toon no wuli hiɓe ɗonɗa hiɓe faala yarde ko ndiyam ɓe landi ɓe wi yo ndiyam juure an afidu alayna min alma ma ɗum kala ko jooma mon arsiki on ton qalu inna allaha harramahuma ala alkafir ɓe ka aljanna wiya a tigi tigi on e naañalngol on kono allahu lan ɗon harmini ɗin ɗiɗi ɗi landi ɗon ɗon ka wonɗon ɗon ɗum no harmani on heɓata ndiyam on heɓata ñamete ta ko ɗum woni fem maɓɓe o musidɓe julɓe tedduɓe amma ɓeeɗa ka aljannaji maɓɓe hiɓe e nder noos hiɓe e nder nafakaji ha invitation sakkitiɗo mawɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta yimɓe naatuɓe aljanna ɓen par ce que no wirɗen noon kala mo kala e aljanna mum yimɓe ɗiɗo kapa aljanna mi haalani on e hadis imam muslim filliti fi sakkiteteɗo yaltinede on ka nder yiite naade ka aljanna on ɗon on Allah wiye aljannaji ɗin heewi woni kulo puisque mi naɓuma o a dérange ay on ɗon heɓata no nuusira joni an kadi ndaren ɗo ɓenno yelo kala ko falta avion je hôtel ji piiji pajare mahara mayata nawnata kala ko faala o yelo o inna Allah faalaka ɓuri ɗum ɗo Allah wiya kun fayakun o henna o fokkita tun Allah wiya lannade ɗa andi adna en nayi adna e ko woni adna kon fof si sowindirama laabi sappo wattama ɗon toon ɗum wiiɗa o inna no hawri les 5 continents Tokyo en e building ji mum fof e Manhattan o New York kañum e Chicago ko anduɗon kon kañum e Hawaii e kala hôtel ji jani e jiwɓe labaɓe ko woni e nder adnan lan ko fof e batoje e maaje e boxite ɗuma fof waɗe en valeur e banque ji e euro ji piiji fof ɗum ɗon fof multiplié par 10 plus ɗum ɗa wiya han kadi débrouille ɗon a taw gasi
tawga gasi deburu yo ɗo e yimɓe no warta ɗo fi parcelle gotu 500 mètres tawa hay si goɗɗo wi'ama kala cuuɗi e hôtel ji e banque ji e résidence ji wonɗi komi ratoma o fof ko an jeyi o feetay na noon fene noon capital ji adna Allah fof e ngaluji e banque ji adna Allah fof Washington Maison Blanche on e ko wonder ton kon fof e ɗin garde ji fof hélicoptère je ko won ton kon fof e palewi ngin Ankara e sifa ɗum ɗo fof ko wooda e nder adna Allah ko sowindire laabi sappo watta ko miiji kon dewtindire wiye a tawga heewi an kadi debruyo ɗon ɗo e lutta ko wolen fiiɓe ya natuɓe dow to ɓen ka an ɓen toon Allah sifi ha wi o wata sifade ko wi wa ida ra'ayta samma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira si a yii toon Allah wi a yiyay nema yi alamu monna toon ko ɗum ɗo woni soobere ko hatta yanganuɗen ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko hatta yanganuɗen ɗum ɗo ɓay ko ɗum ɗo woni gonga ko ɗum ɗo luttata haray ko ɗum ɗo wonno yewtere men nden ɓe weltanike jama on fof assalamu aleykum wa rahmatullah